sekan gong buang nih. Yen sing tuten mah. Wah. Ayo. Raga di bawah perintah. Mekenyam jam mekenyam. Bini boliang bayune yen bonyak kumpul jam makejang makedekan meico-icoyan bini saru biar kedek muka langkel sing ada ngruang yen jumah di suang-suang buri kedek budoh orang jatene makejang budoh iraga budoh ne wale budoh sekan gong budoh dah ya sing budoh ngudiang petang-petang makedekan Yen ketekang dari jelema paling jelek. Sing ada jelekan pen dari jelema serba salah. Liung lah, bleh. Sing lah bleh. Liung lah panak masih bleh, sing lah panak bleh. No. Si makejang bleh. Liung lah pun enang bleh, pulas-pulas sing tadi. Berpikir bembidani rampoknya kertekel. Aneh sing lah apa dija pulas biar lilek lipi. Lilek bawa wake sing lampugan. Iraga berpikir harus iraga panglapana. Pangada manipuan nyemak ngai panak nenam lione. Bos setelah gede-gede kewah ngatur, anaknya punya makejang. Ajak ngomong kangin kau saudino. Berpikir banding lengan-lengoan nyanan kena gemelan ngawak-ngawak nasinya gitu kan Kisidang ajang Sumatera ajang dah dua. Harus siraga tua harus otak jalan. Yang Jumat kumpulan lengah rebut panah. Selawesi yang nadu. Badung yang besik. Raga saya maturan nasi cering itu betara. Suweca landas widine mulai makejang. Ngabepe sakambel-kambel. Nah. Bisa kene ngabepe sesne tanang ne. Iya tata duduk mulai gigi kan abor. Kan ya nanti mulai di Sumatera, Jakarta usah pak. Nah, empang selamat mulai pokoknya itu. Pasang begini kita pasang. Bejohang aja mulai. Mulai Sulawesi ke bos nunggu ini. Aneh paling cindika ngomong, bapak yang mulai coba barangnya bapak. Bapak betul, kayaknya nanseng adanya ngurungang bapak. Nah, kayak ini otaknya tadi adokan. Kisi-kisi yo. Mana kan ya aneh. Bapak, adab ya abing mina tugal. Ada. Jauh ditu kita pasangan, wayan lekan bekal abeng ya. Apa yang setiang saya membekal abeng dibanding jang di abingnya anyut dan tas. Wih, saya rotan. Lu ngan adab di kantong aja pak. Sangkala jadi sing remang makin dongkang. Nak ke bangke, nak ke hidupan, nak ke itu. Yang penting iraga segar. Mati rago ngebin. Sing kuangan celebongkak. Asal tebal kantongnya nerok ke celebongkak. Ngajanang nerong bisa bangke celebongkak maksudnya. Wih. Uyut di bantingan. Wih, nih. Lian kini dolar polon cia. Wih. Lar. Wuh. Ngawak kaku. Nyen aja jimbeto. Mencinya jangan betul. Cai dolar. Cai Yudano. Sakit nat Yudana Glagustin cini dogong gede lah. Ada dogong gede kasar kita raos nih. Zaman Jani, zaman reformasi yang udah ngajung-ngajung meros. Kengken Raja wawawewe, rakyat wawawewe. Kengken menencang kenci. Yen sepatutnya belum ngocok dengan ikan di tiang. Wayan pasak. Kenjir cini. Wayan pasak dolar. Di tiang ratu. Wayan. Dia. Gelak kemendang. Wih. Dabda abang moja. Tapi. Lelontek umbul-umbul pajang ngerobro peyang bakut. Sami pajang pasang pangdagan kejang. Wih. Serik kelilu mani coba bajang. Mana melingge samia? Benar. Ane beleng-beleng. Dia beleng-beleng di Arab jang. Saya nggak di jang di tengah. Jepit dia belengan lagi. Iya saja. Nyanan jepitel belengannya semi lekar nyanan bisa kene. Ar. Ya. Gelak kemendang. Tapi itu Tangkil. Nih.
Mame Dalugra di tiang parakan pelungocokan ewa. Ayo dulu. Ngomong kencang, lah cicakil kenyen. Nyen gitu. Ci, Cang matakon kencai. Ne ci jelema buan cia. Cang jelema? Ya jelema cai ngelah popina. Ngelah pengerasa, ngelah madon kena. Aku cang iwasin. Lah bungut. Aku ngomong. Sekonden ana ngomong berpikir terlebih dahulu. Asumsi di otak. Selesai asumsi, bungut ceplas-ceplos doang. Unik cang boleh. Dua gong kan modal cidangkil cang di burian. Dom gak ini. Ngawak-ngawak, tangkel nguntul. Kira zaman jani raga sebagai manusia. Tingkatkan kewaspadaan. Mata melotot, telinga buka lebar-lebar. Kalau sesuai dengan prinsip kita laksanakan. Kalau tidak cocok kita centang mentah-mentahan. Tidaklah terlalu lama kita keto anu diton. Wah gen. Kebebasan kita laksanakan. Ruk. Nenek gelah kermedal nih. Aduh sakit gede dolar ya boy. Melang pasang makejang. Inge. Gedung pagut. Inge. Lodek. Hah? Pasang makejang. Tedung pagut mimo lodek. Wah. Banyak-banyaknya atur. Inge sapu napi. Ani nyongkok-nyongkok. Inge. Arus metlano. Ados kentan. Bangsa ngerebut semut. Nggak kermedal dan ini. Nisut kedek nyemut cilekutan bisa bangkau panana. Bang ya pesu. Untuk lagi bane. Mami tang lugre. Mami tang lugre banyak bak oleh batan satu nuas. Kena bunga dolar. Sakit gede cai. Di tiang sampun suwe nyantosang cai. Di sampune cai modal meja dia muah. Kadang dolar. Alah untulang mesti sakit gede. Orang bisa belajar mesilat mengejang edeng kemarin di bala. Kena juga kan? Beriri, yang beriri cang kepone, tegarang. Dan ini mi di desa anak mi. Dong menengah jelek di desa Pegambangan. Ulian ada ngenon. Dijajang mani, dijajang mani. Ah sabar nes nih ya. Lautang. Yang coba ini lautang. Lautang. Cobain bang. Aduh silat bisa ngelayak padahal. Atau biasa kan.
lihat barak ibu. Jangan lihat barak putih. Ngawang-ngawang mau betul. Tadi kena medal cung ngingin jet kena ciken. Senung ngingin jet, cai. Dia ngingin dolar. Lihat atuh besuh. Petawang jet timpal nunggeng masih bobor. Kengken bener Jang. Senawang peraturan. Ada kan di nunggeng belok kiri jalan terus. Wah kan. Kadang nyadang. Banyak kagak nyadang di sungai tekasabak nasa. Hei. Hei. Orang mengil terus hei. Terus mulak kedes sebetulnya. Kena ciken kian. Kena ciken kan. Kene nah. Bang Daulian cai hilang lu bang lah. Menggedi janji. Suat jadi. Cai pecat lah. Suat cina ke dini. Suat jani suat dokas. Cangseng pramasuka kan cai. Menggedi ci. PHK ci. Menggedi. Cangseng perlu kan cai. Sombong ya. Pada nungguin jet-jet PHK. Korupsi jutaan sing ada PHK. Mula doagung ulat tanah. Pada katogan menggadi sing keberatan. Saling kene subado pican widi sebuah jangkap di ukodane puntag pantegangnya magae kepetang si pahe banyak ngas bone kengke jaran saling kene aku dewek truno kebebasan masih betul Lalasan je begedi cangseng pramusuka san kenci cangseng perlu kan cai begedi ci cai man ngale kae cang man ngale parakan patuh tawang di palang ngoyong dini masih pesu ben salin nase ya nya nyampe tang menuju kedok mesti kaluk-kalukan rago ada parakan kene emang rago dasar dari rakyat gampang diatur diperbudak mulai oke mulai kesempatan bulan kerjakan macam-macam apa orang ki simpan bedek-bedek sama tabio pasang gedak dan basangnya jangan tanggung benar-benar nah jangan kablok kenci jangan saja gedak benulian ngamat tabio ini ya man ulian munyin saya ini oi truk melang dada bang gelakar modal tetung pagut lodek Simu lodek pasti ini dolar lekar balas dendam ke etek kan tanya dong dari nyapak boleh badan sedot kuat ya. Waduh, mami tang lu gerak. Sakit gede caya. Oh, itu kayak Titiang sampun suwe nyantosan caya. Makatan mari nunggeng cajak langsung aja. Dua gong ngejijet. Ah, sing iwak senci. Baik. Ngelamate agon gene. Aku nule. Ngelabungut agon gene. Ngomong-ngomong. Hah, sekonen ngomong, sekonen nule, kumsumsi melulu. Udah kisah kudiang-kudiang. Apa sing kudiang-kudiang? Man? Cang tundung cang. PHK cang. Oh, pudak-pudak hubungan kerja. Menggedi cai. Cang sing kobar ken cai. Cai mangale gae. Gelam mangale parakan datang. Wih. Jangan mulai. Kesempatan cang. Uli pidan cang nage-nage sing iceno. Jani ada kalah. Mulai cang. Oleh cang mulai cang senyap tinggal diam. Mak ngeken maksudnya. Bunuang cang generasi muda. Tentukan sikap. Jalankan reformasi. Aksi demo untuk rasa. Bakar Purine. Puri bakar. Raja turun. Raja turun. Benar. Aneh menengin. Ah. Yen cang len bro. Yen cang len. Yen cang tunu kan wagong lar mekati. Cak sing ngomong apa? Nengil cak. Hang bedikan urusannya dia makan.
Lho yen cang. Polos ae mbane. Polos. Keadaan serajani yang kewa ngale gawe yo. Man maksud cing ke. Kene nak kelar. Dok e doang carane. Berarti ci jek ngusir cang uli silep ci do. Ci mengken jacang. Nyamo. Menyamo. Yen bo menyamo dek itu nak carane. Mun engke maksud cing engke. Cang ide bantuan. Kan jalan keluarnya lah gitu. Oh cing ide jalan keluar kan cang. Bener. Nah, tahu menyamo ada cang. Cang emang jalan keluar. Nah. Binyak sun ngigal. Kajol aku malu udah menang kau. Kajol aku kangen tadi. Kat baju mah. Do jalan keluar. Oh padahal saya ngusir nih. Mesti ke jalan keluar. Jalan keluar banyak tang nudaman ada jadi dimarakan. Pasal tong tundong oh. Oh maksudnya cipang nu memarakan. Jalan keluar mulai. Ada cakar mulai. Begitu nak carane. Yen gitu gampang bro. Nah. Cang matur ken wagung. Cang demen lah nyamak ini. Kalau kene yen cang matur ken wagung, cang sing nyak mutalang. Kena sini? Arus lagu maba-aban. Mangando aturang keburi. Maba-aban? Gula nang 10 kilo. Kopi nang 10 kilo. Gula 10 kilo. Gula dah sekilo, kilo juga dah. Nah normalnya 4.000 lah. Aji 4.000. Cang sama kopi sing mau gula lah. Karena ngale gawe ci nomblokan di gula udah 1 kilo sing nyak. Lu mau pahit makilet cine. Lu ini kene nake. Dok itu carane. Pangringan diwangkan lah. Oh, diwangkan. Mujang ringan ngabos gitu. Jadi gini cang ide bes gini 100 duang nase. 100 tali nang 2 tali. 120. Dia nak mau masuk itu coba ulah-ulang lah itu nak. 100 pokoknya mau tanggu 20 Pak. Jadi kene nak dong maksud saja. Aku udah jado muntun aturang. Nih. Seratus nih, coba 20. Be, ini aturang, sing ada amah cang. Wah, jejak sih sing amah. Man, anak kado untung nih sing amah bro. Apa untung nih sing amah? WC sing. Doa sing amah apa kok? Lencang sing amah, sing WC, mesti cek entut, doken nama kalau kan. Nah. Demi anu nah, aman bekerja. Bantu bener. Pokoknya itu panggilan. Bantu nah. Nah, beres. Makasih sebenarnya. Aku cuma buang asuh. Zaman jani otak harus cerdas. Lamun sing cerdas sing mampungan. Si benawan. Kon Nyaman ci pecat lah. Ya sebuah pihak kamu gede ya. nyaman ditanggung pecat nah. Beli napi. Gelah dong ingin jet. Harus pecat. Paksing kadang biasa. Yang kanti tenang pecat nendra wibawa belum ngocok dewa. Gitu berkenal gelah. Ajong belum ngocok dumun. Sing ada istilah pecat. Engke. Mati. Dia jenung ngin jet. Ngentut dan mati. Kengken mutiang ngentut. Banyak sedon. Ajong belum ngocok sedon. Wentan ngentut. Jenek ben. Bapak baru irong ajong belum ngocok dewa. Ngeros. Ngin banyak ngentut. Zaman malu sing ada orang sing gitu. Di tiang tuh gitu. Kalau nak beragu. Aman, mak matiang. Malu. Gelah sing matiang, yen gelah matiang banyak nyeng ngagung gelah. Nah, itu patut. Di tiang makin matur yang belum ngocok dewa. Di tiang menyamut sarang Petruk. Tawan. Rumah satang megete haemer. Ada. Gede abung-bung gede nake. Bukan di lengah nih. Yen wadah bumbung yang wadah haemer. Sapun api antuk. Mang no kanton ada di tiang makaryo diki. Sarang nu memanjat. Inggih. Iki wonten katur ramatro tuh. Nangyang. Wih. Anu dua ngasuh dah. Halo, Pris. Lar, Ya, pes apa nih? Pris kertas. Bertawang kan nih pes kertas wih gunang, pes apa? Mang no kanton ada di tiang Oh, tomokan nih. Nah, dado. Uang pelicin nih. Dado. Lar, Ya. yen gelaman rezeki carjani 100 aturung cai medom kejang. Ipaman agung 50, ipaman werda 50. Sing sak kenyamanci berkate jalan sing mang.
Nu beda setali lah. Beda setali kan lah. Kata jaranin. Man. Yen tan bang kata jarane pun abi. Uyon tas aja kita kena kadin. Ye, Bah ngeliung-liunan nih. yang orang terus berkata jarankan resep mana, sing man, nu beda setali lah. Dane Gusti Agung setiman ican. Sing dadi. Meniki jual setiman-setiman kan buat Sing dadi, nak coba sekat uker-uker. nak ampun kelas mau kejang mau cacat gitu ngomong dosan. Lengah sih. Nanang orang gini, memang dia, kak dia. Lar, Ya. nak ngilang KKN jinekang KKN, tawang ciarten KKN. Dan Korupsi, kolosi, nepotisme. Ne kolosi adanya ngengkapang pes timpal, ngengkapang pes gumi. Cai nak ngilang kini, cuta kini nah. Panda cai dari gad-gad ini dipuri, magedi sen cai. Belas yang perlu ke cai, belas yang perlu ngelaparkan. Magedi. sing dadi ketekang hidupnya jadene. Aden man dua ngaso aku milu medunung. Nyaksak di betung ini jalan keluar betul. Jeng nyakda mekaci je mekat. Kira-kira aman nu kayak ini. Jani apa kejemak kayak ini. Tungang begitu. Jelar, berhasil. Hah, berhasil. Berhasil luar negeri. Kengken aja nungtur keluar. Jang milu nih mau pecat. Ulian cing ide jalan keluar. Jek pulas yang ini mulai berangkat kayak ini. Si mau pecat nih. Pecat. Menpecah aja. Bes berjuang. Lar. Lengah kok kene caya. Maragan mau pecat pipis udah banget awang. Memang pes malu sud bang pes pecat tuh. Anda ci belum kau pecat tuh mecat bang man pes bang man. Apa lagi ini jani? Hah? Pipis juang oh. Ngwese. Ngentot ngajak nang lodang. Jek do ngomong nih ci upah hidup ada nih. Jadi pang tenang lan mulai. Nah, Amilang gening-gening. Hah? Pangilang sebetnya. pang saru nih. Di sisen jero nih gening-gening. Gendeng-gendeng. Aduh geningan gini. Pulang, marilah pulanglah kita pipis lek-lek. Di sisen jero laku. Lagu sakit hati. Jani jejak mendak gitu. Munyi nih kain kau. Nih lek-lek nak panas nih munyi nih. Kerasan tuh. Sinjak belah kopeng nih. Nah, Dia mau sekolah belah cok ulang kopeng. pulang, marilah pulanglah kita pipis lek-lek. Pulang, marilah pulanglah kita pipis. Lek-lek. Pulang, marilah. Petekit, Ganti geningan. ganti kan. Pulang, marilah pulanglah kita pipis teke. Halo utangin. Halo ya kan? Si matur kene dan ini. Nyen ada mutangan. Hah? Panggendeng-gendeng sampai ngumah. Jak kuliah ngepes. Silsilah pipis. Bisa anu togo kone mamplas mantap. Jani gini lah. Bang Sencang dak cai ngabo gagah dipuri. Ada penyelek kan? Penyelek, puri nih. Benar. Mulai. Berangkat. Benar. Mulai. Mulai. Yang ini ngoyo. Benar. Sudah ngobang-ngobang sih Jamila. Suruh jangan apa. Saya aja sih Jamila. Yen kalian jak buku jak dua bisa radio ni nampak tanda cicing nih. Menang. Wah, udah menang. Kita pas hamil lu di sengeleng kok. Menang dong. Siap. Siap.
aja. Sing eta sing nyak mereren. Makin temen api itu. Ngeraos becikang. Benar cai marakana. Cicing bisa sana yaji bucan nikeng lo neng ngalangi dewa ngale rabi neng coba kuda semetona ngaji dewa singnya nyani kang wang coba kenai dewa ne ya dason panjang Ratu keperluan paduka betara dua neng kudu panjang paduka betara panjang nas bawa usan madane dang paduka betara ngawasin dua neng ngomangkeun pake wah madane Ratu pedor pendidikan nasa. Weh, Cicak benyol. Makin sabun ikian tuh. Jak mangdo jenar mangdo jantan Oh, bawa yaji kan tangkel malu becik lah. kan nak mau bawa usan. Itian nanggil yaji. Jangan tolong yaji mau. Haji.